Siyahlangana njalo bathandekayo kusifundo sesine saleli ikota olikhulumisayo manje ngumfundisi uG Mlilo inxosa engila ubana baziveze. Salibonani izihlobo esithandekayo, sibonga uNkulunkulu osinikeze ithuba njalo ubana sihlangane study ndawonye. Mina engikhulumayo ngoAmos Maforo. Salibonani bantwana benkosi, siyathokoza ukuhlangana esifundweni saleli viki okhulumayo nguCrayton Gatsheni. Salibonani izihlobo, mina ke igama lami ngumfundisi uVizet Ncube asikhulekeni. Baba wethu othandekayo sezulwini siyabonga ithuba elihle elokuhlangana njengabantu abakho ngelizwi lakho. Khuluma kithi sonke sikuzwe ngalesi sifundo, udumo lobukhosi buze ngakuwe. Egameni lenkosi yethu uJesu yakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga abathandekayo njengalokho le sisishilo kuvike liphele bana isifundo saleli viki sizakuthinta kabanzi ngokuma eqinisweni mbe ukumela iqiniso. Singakayiphambili ngizacela bona sike sifunde uJohane ngo3 ivesi ka14 levesi lika 15. Verse 14. Njengomose waphakamisa inyoka enkangala, ngokunjalo indodana yomuntu imele iphakanyiswe, ukuze kuthi lo lalo okholwayo kuye abe lokuphila okungapheliyo. Siyabonga nxa silalele leli ivesi uJohane u3 verse ka14 lo 15 sikhangele futhi lesihloko sethu kuyini esikutholayo lapha singakayiphambili ngokuchaza ukungena kwesifundo sethu namhlanje. Siyabonga mnandi. Isihloko esithathekisayo uthi ukumela iqiniso. Kutshoni ke khona. Ukumela iqiniso nguthethe mina ngathi into engalula. Ngoba sokhuluma ukuthi imela iqiniso kuthi ukuthi lamanga abe sekhona. Kuyabe sokulokujezisana thize futhi ukuthi nxa ungasalimelanga iqiniso ngikuthethe ngathi iqiniso liyabe selisengozini kumbe lokuchabalaliswa kumbe abantu sebelenye inkolo abalayo. So nxa ngiqathanisa le verse le ngithola ukubana iqiniso vele esintwini uthiwa iqiniso aliqedini hloba ngithi vele kumele ikhulunywe linjalo iqiniso. So iqiniso ezikhathini eziningi vele abantu abamela iqiniso they're not popular, abajwayeleki. Sithanda amanga imvelo yethu lomhlaba esikiwo lasemabandleni abantu bathanda into egobileyo. So namhlanje safuna ukuthi sike sikhangele kakhulu abantu abamela iqiniso bamela lokholo lwabo. So kuvesi yona le engutholayo kumqoka mfundisi yikuthi njengoba uMose waphakamisa inyoka enhlala indaba kwakuliqiniso khona phana ekufe kuthiwa indodana yomuntu la izabe njani ilenge. uJesu kanti yena vele wafelani wafela iqiniso wahlukunyezelwani iqiniso ukuze kusindiswe mina lawe. Okay, ukhona umyozwa okunye futhi ufuna ukwengeza lokho kuthiwa uMaforo? Yes. Mina nginanzelela ukuqhakatheka kwembali Njalo. ngoba uMose ubuya esinika imbali ngokulimela iqiniso ulobufakazi awuphetheyo ngeqiniso abelalo. Futhi engiphuma lakho lapha ukuthi ubengayedwa. Ungakhumbula nxa ufunda imbali kaMose bekusiba lesikhathi lapha aphelelwa ngamandla kodwa bamsekele ngapha inhlangothi zombili. So ke ngicabanga ukuthi futhi nxa isifundo sivuleka sizananzelela ukuthi silamaqula abantu abathile ngezigaba ezithile abaphile basekelana kuqiniso ebunzimeni baqinisana bahamba. So nxa kungaba lento esingayenza lathi ukuthi okokuqala kangime ngizimele, okwesibili kangivume ukusekelana labafowethu ukuze kuleli qiniso sime sinqobe isibonelo sethu singuye uJesu njalo samkela lesi sithembiso sempilo kunaphakade. Ngicizelela khonapho sinanzelela ukuthi indinyana okwaziwa ngekhanda lesihloko Right.
kuhle kuveza ukuthi phakathi kohambo lolu kulobunzima thile esizahlangana labo njengamaKristu. Kodwa kudinga ukuthi kunjalo simele iqiniso. Indinyana yokwaziwa ngekhanda iyaveza uJesu owaphakanyiswa esiphambanweni kwakubuhlungu. Kodwa njengoba uElder Mafori ekhulumile laphana wayemele iqiniso. Ngoba indaba ekhona laphana kwakumele aveze ukuthi umthetho kaMlimi kawutshintshi. Yikho ke uyafa abesevuka. Okutshengisa ukuthi wanqoba. Walimela iqiniso wanqoba. Lathi namhlanje sibalaso isibindi sibala ithemba ngenxa yokubana sinikwa isibonelo sika Jesu laphana. Owamela iqiniso wanqoba. Yikho okunye engikutholayo ngicizelela kokukhulunyweyo. Sisiyabonga abathandekayo. Yekake ngitsho ngamafitshane ezathi sikuthole kulesi sifundo. Sikhangela abathandekayo umuzi waseTurkey. Kunjani? Lapho okule dorobho iIzmir. Leli dorobho lalisaziwa kudala ngesikhathi sabafundi kuthiwa iSmyrna. Kuyini esukhumbula ngeSmyrna? Nxa si No, it's right. Yes, idolobho leli leSmyrna, iSmyrna leli. Yes. Lidolobho elalilikhulu ngalezo nsuku. Elalilabantu okwakuthiwa babefika inkulungwane ezingaba 100,000 people. Asobantu ababalutshwane bona laba. Kuthiwa abantu laba babe ngabantu ababe business minded. Abantu njalo ababephumelele kakhulu. Kodwa kuthiwa babethembakele bekhonza kakhulu iRoma. Umbuso weRoma babethembakele kuwo bekhonza lezithixo zaseRoma. Yikho engikutholayo. Okay. Yeah. Nxa bekhonza izithixo zeRoma sifunda ukuthi kwafika ithiwe ukuthi lesiKristu sande Kunjani? kule ndawo. Yes, ama. Khonokho kodwa nxa sikhuluma ngempi enkulukazi sikhuluma izinto ezimbili esingasanjani esingasangena nezingasavumelani. Yes. Nxa sisingelesi siKristu lawa besiKristweni bala ukukhonza izithixo zeRoma. Yes. Kule ndoda ebaliswa kuthiwa nguPolycarp. Yes. uPolycarp ngomunye wabathungameli bebandla owabakhona leso sikhathi. Laye owagcina echiswa ethela ukumela ini iqiniso. Kwafika isikhathini sokuthi kuthiwa hayi wena Polycarp ukuze usinde kuchisweni akuchiye inkolo yakho le. Akukuhlanze konke lokho. uPolycarp uthi na hayi madoda mina okweminyaka engu-86 Kunjani? Bengilobudlelwano loJesu. Akazange ngiphoxe noma ngaphi. Ngaleso sizathu ngingeke ngamyekela. Umlilo wayidla impilo yakhe. Watsha waphela du. Nguye labanengi abangene phakathi kwento efana nayo. Banengi abantu abafela abangene kufeni befela ukholo lwabo bemela iqiniso. Leli viki sizakhangela ezinye zezimiso zeBhayibhili ezakhuthaza iqule labantu abathi sithina ngama-Waldenses. Ukuthi laba kunye labanengi kuyini okwabanika amandla abana bamele iqiniso lanxa bebesengena ngaphi ekufeni. Asingene kulesi sifundo bathandekayo sikhangela amadoda labomama labantwana abama eqinisweni. Lamhlanje siphethe iBhayibhili kodwa lize kithi ngegazi labantu abanengi abamele inkemba lokuchiswa okwehlukeneyo. Akusifundele uDaniel 7 verse ka23 kusiya ku25. Uzabuye ufunde uSamlo 12 verse ka6 kusiya ku14. Daniel 7 verse 23. Wangipha incazelo le. Isilo sesine singumbuso wesine ozavela emhlabeni. Uzaba lomahluko kweminye yonke imibuso njalo uzawuthumba wonke umhlaba. Ugxobagxobe ufohloze. Izimpondo ezilithumi ngamakhosi alithumi azavela kuwo lo umbuso. Ngemva kwawo kuzavela enye inkosi engafani lalayana awokuqala. Izanqoba amakhosi amathathu. Izakhuluma okubi ngophezu konke. Icindezele abangcwele bakhe
izame ukuguqula izikhathi ezimisiweyo kanye lemithetho abangcwele bazanikelwa kuyo okwesikhathi esithile izikhathi ezilengxenye yesikhathi izikhathi ezingxenye yesikhathi, right? Usamlo 12 verse ka6 verse ka14. Sambulo 12 ivesi Ngilika 6 verse ka14. 12 verse 6 lo verse 14. Yeah. Owesifazane wabalekela enkangala endaweni ayeyilungiselwe nguNkulunkulu lapho ayezagcinakala khona okwezinsuku eziyi-1260. La verse 14 Sumbali. Verse 14. Right. Owesifazana lo wayephiwe amaphiko amabili okhozi olukhulu ukuze andizele endaweni ayilungiselwayo enkangala lapho ayezagcinwa khona okwesikhathi lezikhathi lengxenye yesikhathi lapho inyoka eyayingeke ifike khona. Nansi indaba. Nxa silalela imibhalo le emibili. Yes. Themba sonke besilalele imibhalo emibili ikhangela siphi isikhathi sesiprofeti na. Sifumana amaqiniso bani avumelanayo kule imibhalo na. Isikhathi nxa sinanzelela lapha isikhathi lapho abafundi beBhayibheli kumbe abathatha ezembali abathi khona ngama dark ages okwasukela khona ku538 All right. AD kusiya ku1798 Right. AD siphuma lakho njani lokho Yes. yikho lapho esithola khona indaba yenyanga ezingu42 lensuku ezingu1260 i3.5 years leyana ya umfundisi Ncube lapha ungayichaza indaba le ukuthi sifika njani ku1260 lapha. Engifisa ukuthi sikunanzelele kakhulukazi kulesi sikhathi ngokulotshwa kwaso lesi sikhathi sibalwe kuzinsuku. Yes. All right. Sibalwe kuzinsuku Yeah. kodwa ke lezi insuku ngokwesiprofeti seBhayibheli akusonsuku njengokuthi usuku lokuqala lwesibili kodwa ngokutsho kwencwadi yamanani ngu14 verse lika34 loEzekiya ngu4 verse lika6 iyaveza ukuthi usuku olulodwa lumele omnyaka. So ke iminyaka le ungasukela kumbali laseBhayibhelini siphuma la isuka kumnyaka ka538 AD siyafika ku1798. So ngakhangela isikhathi lesi phakathi kwaso sonke lesi iminyaka hathi insuku iminyaka engu1260 okuyikuthi 42 months. Ungakhangela inyanga ngalolu hlobo ibalwe njenge 30 days. So ungazibala insuku lezi 30 days by 42 zikunika u1300 uzibala ungazibala zizinsuku ungazibala zingamaviki zifika zonke zithi khoxo ukugcwalisa lesi prophet. Ngingeze lokho. Right. Indaba yakhona kuthiwa ngesikhathi lesi wafa ababekholwa kuKristu. Right. Bathi kungafika izigidi ezingaba yi50 around 50 million abantu abafayo befela ukholo lwabo. Yikho esithola bona labana esithenga ama Waldenses, yikho esilabo Jerome, esilabo Hasi, esilama qhawe amanengi. Yisikhathi okwaphila khona oMartin Luther. Kwakuyisikhathi sona lesana uNkulunkulu waveza labo Wycliffe esizabathinta waveza ukukhanya kwakhe bama abazalwane bamela iqiniso. Ngithemba yikho lapho esiphumele isihloko sethu ukuthi ukumela iqiniso kwakungalula kwakuzinsuku okwakulobunyama obukhulu lapho abantu behlukunyezwa kodwa banqoba. Ngicizelela khona lapho. Yeah. iBhayibheli nxa liveza ukunqoba yilokho ukuthi lanxa kusiyafika esigabeni sokufa umuntu afe lo Jesu. Yikho iBhayibheli elikutshoyo nxa lisithi ukunqoba. So kuyathathekisa kakhulu ukuthi nxa sithola lapha abantu abaphila kulesi sigaba sebandla bezimisela ukufa ngenxa yokumela ini Iqiniso. ngenxa yokumela iqiniso. Ngithe ngikufunda ngakubona sibili kuyinto
esichiyela inselela ebandleni namhlanje ukuthi kambe nxa abantu bamelana lo mlilo ngoba kwakungadlalwa la ubone enye indoda ichiswa laphana lawo busubuza ukuthi uyaqhubeka yini ngemfundiso yakho leyo ubone umuntu ebhebhe siba ngumlotha kwakudinga sibile amandla avele ezulwini ukuthi abe yiwo ahola umuntu ukuzamela iqiniso leli kodwa kusiqinisayo kakhulu nxa wawubona labo bantu bephakathi komlilo uvutha umlilo usidla inyama yabo ubezwe behlabela izingoma abanye bekhuleka bephakathi komlilo omethi vele ungatholi izihlupho basa umlilo ngemva kwami uba sengukhangele ibona kungasenze nxa sikhangela leyo ndaba ibandla lamhlanje lingafumana kuqina bani yazi nali kumbe singakafiki khonapho kule ndaba enye into esukuyichaza le ichaza owesifazana lo kuthiwa wanikezwa impiko wayaphepha kuthiwa wagcinakala owesifazana umeli bandla yibona laba kuthiwa isenkangala khona ngale uNkulunkulu wamnakekela okunye kwakhona kusebenzisa kwakulilizwi likaNkulunkulu alidlayo esenkangala wathola ukudla kwakomoya waqina so isihlobo esithandekayo okungasenza sime ebesike sakuxoxa kuvike edlulileyo yikuthi sime ezwini lenkosi sidle ilizwi lenkosi kuzasisiza ukuthi simelane lobubi bonke loba sokubuya lombuzo lobuzileyo umlilo usulayithiwe uyazi nxa ulethemba mfundisi lokuthi indaba levele isiphetho sayo simi njani kuphetha ngayiphi indlela indoda leyani yalengayo yangifela yanginikeza ukuphila okunaphaka yilo ithembe libusisiweyo yikho kuphela okusenza siqine sime ngoba siyawazi umvuzo wethu ukuthi kuyaphetha ngayo ake ngilethe isibonelo akucabanga ukuthi nxa kungathwa nanku umfula ngizama ukusondela eduze kwesinye isikhathi nxa singayikhangela imbali ngale kungaba istory kodwa nxa kungenzakala nanku sesichapha umfula uyawuchapha umfula usuphakathi laphakathi komfula akusabuyeleke emuva uthwele izigodo ngalo emuva uyathela uvalo selulukhulu emuva kusahambeki phambili akusanjani akusahambeki isibindo ongasithola yikukhangela lwana oseke wanjani odlule lapho khona nangu yana usethutsha lapha nxa esefike ekucineni kwenzakalani usukukhola ukuthi lami nginganjani ngingachapha but okungithokozisa kakhulu umfundisi lo ukuthi nxa usuchaphile nguwe futhi okhangele emuva ukuthi hayi ngimchaphile umfula so ke ngicabanga ukuthi nxa sikhangela kwesinye isikhathi nangu uJesu ngoba nguyesikhuluma ngaye la nxa yena ehambile lolo hambo waba labafundi eceleni ithuba lokuthi afe lafika ngiyazibuza ake sithi nguwe phela uJesu thina lapha sonke singabafundi andivele wayelabafundi bakhe labana abaseduze futhi abathathu you know nxa ukhangela bembona uJesu ehlukuluzwa bathi singabantu yena uNkulunkulu but bafike bathatha yena bachiya thina but bambona uyahlukuluzeka ngalesiyani isikhathi nxa kwakusenzakala babe ngaphelelwa lithemba nxa sokuhamba umdala what else kodwa thina sikhuluma namhlanje esenqobile kuthi ukuthi ke nxa singavuma ukuthi sehlakalo sivume ukuba senzekini sivume ukuba phakathi komfulo othwele izigodo kodwa ke sesilembali yama-Waldenses sesilembali kaJesu sesilembali yabo bonke sakufunda ngabo kuyasinika isibindi ungabona sisethuswa into ezincane kwesinye isikhathi kade somunye umuntu uyalephulisa abantu ukuthi ubizwe ngumuntu emsebenzini umuntu phoke nxa sekufika esikhathini sokuthi amele ukukholwa kwakho vele lo awusakhulumi ngaye lo muntu usehambile angithi so ke i-test iqala ukuhlolwa kuqalisa izintweni ezincane ngicabanga ukuthi thina sonke isihlobo bangane asivumeni ukuthi siqale lapho esikhona sikhuphuke sifunda ilizwi likaNkulunkulu lizasinika isibindi sokuthi noma ngomlilo ngovuka akusibale uJude ngo3 lo4 uJude ngo3 lo4
Bangane abathandekayo. Lanxa kade ngitshisekela kakhulu ukulilobela mayelana lensindiso esilayo, kodwa ngibone kufanele ukuthi ngilobele ukulikhuthaza ukuba lilwele ukukholwa lokhu okwakungokomuntu wonke okwaphathiswa abangcwele, ngoba abantu abathile abokulahlwa kwabo kwalotshwa endulo sebengene phakathi kwenu ngasese, bangabantu abangamesabiyo uNkulunkulu, abaguqulela umusa kaNkulunkulu ukuthi ube yimvumo yokuganga bamphike lo Jesu Kristu onguyena mbusi lenkosi yethu kuphela. Siyini isixwayiso lapha njengoba silalele ekwakuxwayiswa leli bandla elikaKristu lasemuva. Lincwadi kaJude njalo futhi yalotshelwa bani ngaziphi izikhathi? uJude eloba ulobela ibandla uJude ulobe ngo-AD65. Alright. Elobela ibandla owasokuqale khona ukuhlukunyezwa. Ungakhayela iminyaka yena le yiminyaka okwafa khona umpostoli uPaul. Yes. Yiwo iminyaka uNero ayevutha khona. Yes. Aka kubulawa amaKristu bonke abantu ababethembe ababebambelele kulesi sithembiso. Uthi loba kunjalo uJude bambelelani hold on to the promise. Yeah, siqine sibambele kusithembiso. Abe sesithi liqaphele imfundiso leyi esibuya le yamasiko kumbe indlela esiziphilisa ngaso ukuthi ngama traditions. Le mfundiso le embi esibuya engasiyo mfundiso eqotho esilifundise yona. Kwenzeka mfundisi Mlilo ukuthi ibandla liqale kuhle bese kungena ezinye imfundiso eziphambuke kundlela yeqiniso, indlela kaNkulunkulu. USathane vele unjalo. Into okuthiwa yijefu luchago osolufakwe muthithize sokusiba yingozi. Ngizama ukuthi ingozi luchago lufakwe ijefu sokusiba yingozi. Ijefu nxa iyodwa lapha na mfundisi visit ayisongozi kaje. Uyayibona kubhaliwe lapha. Kodwa kungazofakwa kuhlangane lochago, kuhlangane lamasi ususe sokuyingozi. So khona lokho yikho uJude akuxwayisayo ukuthi hayi ake nisime sikumele sinanzelele okwenzakalayo ebandleni ukuze senelise ukunqoba. Njalo. Siyabonga. Ukhona lo ukhuluma kule ndaba? Ngikhona lapho. Ngifikelwa ngumbuzo ukuthi kanti ke namhlanje njengebandla njengoba ngalesi sikhathi imfundiso zamanga zazikhona. Ezazingozi ebandleni. Namhlanje njengebandla kambe akukho yini okunye osokungena kunyenya phakathi kwebandla mhlawumbe abantu bengakunanzeleli kodwa okungayisilo iqiniso. Ngoba isixwayiso lapha ngesokuthi siqaphele izinto ezinjalo. Ngifikelwa umbuzo ukuthi kambe izinto ezinjalo kazikho yini. Bese kubuya kimi futhi engqondweni ukuthi kukhona njalo kuyaphila ebandleni ngokunye kwakhona lokho ukuthi sokulabantu abafundisa ukuthi hayi leli bandla yili Babyloni leli lihlubukile kasiphume nini siye kwelinye kwelinye ibandla kulabantu abafundisayo abanjalo. Kuyasibisela futhi ekuthini kuqhakathekile ukuthi sifunde iBhayibheli ngoba lanxa abantu ngaze babe yizigangi ezingakanani phakathi kweChurch ibandla leli vele lingamaqulu amangaki umfanekiso womfaba lwa ngama groups ayi2 abakhonzi abaqotho labakhonzi bamanga. Ukuthi kulabakhonzi bamanga akulenzi kube libandla elihlubukile. Ngizama ukuchasisa ke lapho ukuthi hey zikhona ezinye izinto ezigijinyiswayo abanye sebengaqamba okunye ezingamanga. uSamuel 2 verse 10 ulasithembiso sibane esivela kuNkulunkulu esinika labo abantu abathembeke kuye lapho bebhekane lokufa njengama wilderness ezafunda ngawo. uSambulo 2 verse 10 Yes. sithola ilizwi lifika kula amaKristu ukuthi ukuhlupheka akuzukulibalekela. Izabhekana lapho kunjalo. Ukuhlupheka
lingathi lanxa likhula ukuthi asikufuni ngaze lithi kalikufuni ukuhlupheka lenjani yikho sithi lingesabi ukuhlupheka ukuze njani okuza kulehlela abanye benu lizakufaka intilongweni liza kulingwa ungafunda iminyaka leyana engu100 i10 days leyana futhi iyabuya ngesiprofet lesiyana iminyaka futhi engu100 behlukuluzwa befela futhi ukukholwa kwabo kodwa ke nxa kukhulunywa ke isithembiso esikhulu lapha sidlula ukufa umuntu yena akukhangeleleyo ukuthi impilo iphele ethuneni that's why la khathesi nxa umuntu sefile sicabange ukuthi indaba yonke iphelela ngaphi ethuneni that's why even khathesi njengabantu abansundu wonke umuntu kodwa umuntu onsundu uyakwasaba ukufa yikho sekulemininingwane eminingi elokwenza ngani ngokufa kakufiwe khona lapho zabona kulezi izinto ezenziwayo ukwesaba lokwenqabela ukufa ngithathe isibonelo nxa kusemfeni uyeza ukuthi angenani ngaleli gate phumani ngaleli gate nxa lisiya emathuneni nxa selingena kwesinye isikhathi kuze kuqhaqhwele othango kuyindlela zokubalekela ini ukufa ukuthi ukufa kunganjani kungaze kwabuya kodwa ke nxa echasiswa lapha uJesu uveza ukuthi hayi ukufa lingesabi yebo lingafa yebo liza kuhlukuluzwa kodwa ke lina thembekani kuze kube sekufeni mina ngizalinika umqhelewani okuphila ukutsho ngoba yena lapha uhambo lolu seluhambile angithi kusambulo chapter 1 ngale siyambona eveza ukuthi ke ngikhona ngokuqala lokugcina nguye ngangifile angithi namhlanje senginjani nginguye ophilayo ngiphethe amani amakhiya ani awukufa le Hades angithi so ke khona lokho kusibona ukuthi lapho uyabathembisa ukuthi hayi bhekanani lokufa ngentokozo hayi nxa uyukuthi uzonithembisa ukufa ngokukholwa kwami it's okay khonapho ke okwenza babhekane lokufa ngentokozo babe lethemba bani kuyina bakukhangeleleyo uthi ngaze ngife kodwa ngilethemba leli omnye lapho athana izolo babegqokisa izidumbu imqhele kunjalo kanti umKristu yena olethemba bani ilo leli elethwa ngumfundisi uVizethi ukuthi uthi mina ngiza kulinika umqhele wokuphila nansi into eyifuna icace loba ungafa njani uyabona okuba liqiniso oyinqiniseke ngakho yikuthi lempilo leyi iyadlula ngiyakhathesi itemporary angithi vele kukhona okunaphakade ungabulala lenyama leyo so nxa usungishisa ngethuku ngiyakwazi ukuthi kulovuko kulendoda leyana yalalayo yavuka so lokhu yikho kwaba lithemba lama waldenses kuthiwa loba wawungabenzani babengethuki ngoba babe lethemba lona leli ukuthi kulovuko oJeromo hasi besitsha babekwazi ukuthi hayi kutsha ngokwakhathesi lokho ukhona wena wenelisi lokubulala umphefumulo lo ukhona in control so singathemba yena sihlobo ezithandekayo iloba khathesi singene kuhlukumezweni iloba kuyini uyazi mfundisi Mlilo abantu bachile ukholo ngento ezincane angithi zincane kibo kuyakukhulu kuye kodwa ungakukhangela uyazi umuntu into encane kumbe ukuswelakala komsebenzi abizele ngosuku lwenkosi asithi hayi ngihlukumezekile kuleli lizwe kulobunzima achiya ukholo abanye bachila ukholo ngokufelwa afelwe ngababili abathathu abantwana sesiyabuza kukanti ukuhlukunyezwa yiloba kuyini sihlobo esithandekayo uPaul uthi kuyini okungasehlukanisa lo bantu bakithi lo Kristu lo akula loba kuyini asibambeleleni sikope kulaba bantu abaphila kuzinsuku lezi ama-waldenses sikope kibo sifunde ukuthile sibe lesiqiniso sizayitshaya intaba ekuqaliseni sithe thina laba bantu basenzele izimanga bekhanganane lo mlilo besathi umlilo vele uzakudla inyama yabo bekhanganane lenkemba kodwa bema kunjalo ngifuna bona sike sidinge kulama verse alandelayo imisebenzi ngo5 verse 28 kusiya ku32 abaseFeso ngo6 verse 10 kusiya ku12 lo Psalm 3 verse 11 funa sike sikhangele ukuthi kanti leso sibindi basithatha ngaphi esokuma nxa esalungisa lawa maverse uPsalm 5 umisebenzi 5 verse 28 lo 32 lo Efeso 6 verse 10 kusiya ku12 lo Psalm 3:11
esawalungisela amavesi wathi ngeke ngikhumele abalaleli ukuthi bathandekayo kambe kuyini okukhathazayo bunzima bani ophakathi kwabo ngalesi sikhathi njalo kuyini okukwethusayo kulesithembiso sikaJehova njengoba sezwile abazalwane bana noma yini engihlukumeza ngaphansi kwelanga uJehova usimisele impilo engela kuphela kakhulu. Kasiboneni ukuthi kuyini sibili okwenza lamadoda abalamandla okuma ebunzimeni. Sibalela amavesi la. Imisebenzi 5 verse 28. Yes. Kusiya ku-30 verse 28 kusiya ku-32. Right. Wathi saliqonqosela ukuba lingafundisi ngaleli ibizo kodwa seligcwalise iJerusalema ngemfundiso yenu njalo lizimisele ukusethesa umlando ngegazi lomuntu lo. Verse 29 uPetro labanye abapostoli baphendula bathi simele silalele uNkulunkulu kulokulalela abantu. uNkulunkulu wabokhokho wamvusa uJesu kwabafileyo yena elalimpulele ngokumlengisa emthini. Abasefeso 6 verse 10 to 12. Verse 10 to 12. Ekugcineni qinani enkosini lasemandleni ayo amakhulu. Yes. Fakani isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu ukuze lanelise ukumelana lamacebo kaSathane ngoba kasilwi lenyama legazi kodwa silwa lababusi lemibuso kanye lamandla omhlaba lo ogcwele ubumnyama silwe njalo lamabutho emimoya emibi emibusweni yasemazulwini. Amen. Ake sizwe sambulo ngo3 verse ka11 uthi sinqoba njani. Banqoba njani abanqobayo? Verse Sambulo 3 ivesi ngelika 11. Yeah. Ngiyeza masinyane Right. bambelela kulokho olakho Yeah. ukuze kungabi khona othatha umqhele wakho. Yes. Awuhlufundele 12. Verse 12. Yeah. Yeah. Lo onqobayo ngizamenza abe yinsika ethempelini likaNkulunkulu kasoze asuko kulo futhi ngizaloba phezulu kwakhe ibizo likaNkulunkulu wami kanye lebizo ledolobho likaNkulunkulu wami iJerusalema elitsha elehlela phansi liphuma ezulwini livela kuNkulunkulu wami njalo ngizaloba phezulu kwakhe lebizo lami elitsha. Isiphi isimiso esisisekelo esisithola kule imibhalo yomithathu esibalileyo imisebenzi ngo5:28 abesefeso lo Sambulo 3 verse 11. Mina lapha nginanzelela izinto ezine. Yeah. All right. Oqala nginanzelela ukuthi kakhulukazi kulesi sifundo lapha sinanzelela sikhuluma kakhulukazi ngama world diseases. Yes. Nginanzelela ukuthi insika yokukholwa kwabo kwakuNkulunkulu. So kungakhathalekile ukuthi kulasehlakalo bani uNkulunkulu nguye ababembona phambi kwabo. Okwesibili babemi eqinisweni leBhayibheli. Babe ngaphumi, babe ngafohli, babe lamazwi athi nxa uJehova ethe lathi sima khonapho. Okwesithathu yikuma ekuthembeni uJesu owafayo. uJesu bamzwisisa ekuhambeni kwakhe ekuphileni nasekufeni kwakhe. Okwesine nginanzelela ukuzimisela kwabo ke ekutheni hayi lapha lanxa kutheni siyama ngethemba kulo esimkholwa. So lezi zinto ezine zenza ukukholwa kwabo kwanganyikinyeki lanxa kufika ezinye izehlakalo. Akula sehlakalo ke esasiphezulu kumbe esasigabha lokho abakukholwayo ngaphakathi kwabo. Babe ngangcono bafe kodwa bafe beloNkulunkulu wabo. Bafe besembhalweni. Bafe bethemba uJesu. Bafe bezimisele ukuhamba laye. Yazi ihlupho esesilalo kusizukulwane lesi abafundisi bami yindaba yokulalela abantu ukwedlula uNkulunkulu. Laba ovula indlela bethu babethi kungangcono silalela uNkulunkulu kulokulalela umuntu. Utsho njalo uPetro lapha ku-Acts 5. Babesala. Uyabona khathesi abantu kungangcono uzezwa
umfundisi uthe umfundisi wamuthi Right. ya ngakithi kuthiwa silalela abantu Ubaba aye, uthi. ubaba uthi Yes. so yingozi silayo simele sibe le thus saith the Lord inkosi ithini ungabalala madoda ukuthi into yes Alright. indaba yembhalo okuthiwa yisola scriptura ukuthi iBhayibhili lona lodwa kungabi lokunye esikulandelayo silandele uNkulunkulu yikho kusinikeza isibindi sokuma ngaphandle kwalokho sihlobo esithandekayo vele thina sodwa siweak siyantengantenga ukholo lwethu akula lapho esingama kanti ungamanga mana edwaleni elinguJesu njengoba ethina umnandi insika yethu bathi bona ikwethemba uNkulunkulu 200% ungathembi omunye umuntu asithembeni uNkulunkulu ngoba nguye yedwa ongaguqukiyo ngicizelela khonapho Yes. ngithathekiswa indaba yomqhele Yeah. ngicabanga ukuthi engxenye kasizwisisi ukuthi ukwamukela umqhele kuchoni abantu abaningi ngoba sithola ukuthi okwayenza abantu bakhetha ukufa balahlekelwa ukuphila indaba yomqhele Indaba yomqhele. okwenza abanye abantu kathesi bachiye imisebenzi babiza ngesabatha bakhetha ukuhlala belambele emuli zabo indaba yomqhele kuthi ukuthi kulento ejulile kakhulu ngomqhele okumele sizwisise ngoba kukhanya ukuthi into ebamotivateayo la into abakhuthazayo indaba yomqhele esizawuphiwa ekucineni yikho futhi esikuthola kuHebrews chapter 11 twakhona babekhangelele lelo dolobho ilomuzi umuzi okhanyayo Right. so ngicabanga ukuthi engxenye sisathandabuza sibili ukuthi umqhele lo wegolide esizawuphiwa into ezasiphathisa kumbe into enjani ngoba into kumele inike umuntu amandla okumele iqiniso nxa sifunda lapha ngumqhele ukuthi konke okunye lokho nxa ukuqathanisa lo mqhele okunye konke kumele kube izinto ezingela lamsebenzi umqhele ube yinto eqhakathekileyo kakhulu ngokunye ngikutholayo nxa ngicizelela Sisiyabonga. Ake sikhangele amahubo ngo-19 verse 7 usiya ku-11. Sizabala futhi lamahubo ngo-19 iverse ngileka 140 lo 15 verse 16 uJeremiah. nginanzela ukuthi umfundisi uvizethu ubefuna Alright, bese sikhangele eceleni. kulento engiyibusisa Ubusalungisa khona apha. Yeah. kulento engiyinanzelela ngesifundo lesi kakhulu kulezi zinto ezine esiziveze ngaphambilini maqondana la ma-Waldenses. Yes. Nginanzelela ukuthi imfundiso yeBhayibhili ayizange ibe ngeyabadala bodwa. Yes. Imfundiso yeBhayibhili yaba semulini futhi ayizange ibe se-church. Yaqala emulini. Abantwana bebancane bafundiswe ama-memory verse. Bafundiswe iBhayibhili balilobe ukuthi ubalene abhale asuke lapha enika umngane into leyana ayiphile ungakhangela ubuyele emuva ngale ngesikhathi amaHebheru yimpilo abebephila ukuthi evuka ekuseni elala futhi umlayo uNkulunkulu abanika wona lanini abantwana babeselizweni kaNkulunkulu okungithokozisileyo ke kakhulu lapha yikuthi ungafunda imbali yesikristu lapho uzananzelela ukuthi ama-Waldenses abanga ukuqala ukuthola iBhayibhili ngolimi lwabo. Khathesi wena khathesi ungathuthi inyoka la kumbe kuthuthi isilwane ukhala ngolimi lwakini mama wami ukhala ngolimi lukabani lwakho awusoze ukhale ngolimi lwesitonga ungasomtonga ngumnami owesinambia ukhala ngesinambia owesitonga ngesitonga njalo njalo so yikho sikuthola la so kwenza ukuthi iBhayibhili lingabi ngelakomakhelwane libe ngelabo balizwisise and ungakhangela kwenza ukuthi even abantu abatsha nxa besuka besiya emakolitshini besiya ema-university bayefunda imibhalo futhi babehamba kwesikhathi bayefunda ziyabe zinlutshwana izindawo lapho esilama-university kumbe izikolo ziyazange ngekhaya basuke bayefundale bahle bamphakamise ubani uJesu ngiyafuqa futhi lakade esimfundisi ibandla lenza kuhle ngokuthi kube le public campus ministries lapho esithi thina abantu abatsha
abangafiki ngale bacatshe abasukume lelizwi la balifunde ngaphi ngekhaya libabile bathele umlilo wevangeli lapho abanjani abahamba khona. So yiso isifundo esikhulu engiphuma laso lapho. Actually yikho ukukhula kwama-waldenses amemetheka ngaleyo kunjalo ngoba babengathulanga ngelizwi kaNkulunkulu. Ukuthula lakho kuyasilimaza kusenze singasebenzi ngamandla aphambili. Wathi sikhangela amavesi la alandelayo entheka sibalele wona amaHubo 19 verse 7 kusiya ku11 lo 140 verse 1 119 verse 140. Umthetho kaJehova uphelele uvuselela umphefumulo. Izimiso zikaJehova zithembekile zihlakaniphisa abayizithutha. Iziqondiso zikaJehova zilungile ziletha ukuthokoza enhlizweni. Imilayo kaJehova isobala iletha ukukhanya emehlweni. Ukumesaba uJehova kuhlanzekile kumi kuze kube phakade. Izahlulelo zikaJehova ziqinisekile njalo zilungile ngokupheleleyo. Ziligugu okudlula igolide elinengi elicengekileyo. Zimnandi kuloluju uluju olujuluka ohlangeni. Ngazo inceku yakho iyacetshiswa ukuzilandela kulomvuzo omkhulu. 119 verse 140 verse 140 kumaHubo. Izithembiso zakho zihlolisisiwe kakhulu. Inceku yakho iyazithanda. Awumfundile Jeremiah 15 verse 16 sibe sicabanga ngalombuzo ukuthi iziphi izimo zengqondo uDavida lo Jeremiah ababelazo ngelizwi kaNkulunkulu ngempela ezazisisekelo senguquko yabona. Ekufikeni kwamazwi akho ngawadla. Ayeyintokozo yami lenjabulo yenhliziyo yami ngoba mina ngibizwa ngebizo lakho wena Jehova uNkulunkulu somandla. Wena esikufundayo esikutholayo kulama vesi womathathu. Right. Ngamavesi amnandi kakhulu nxa kukhulunywa ngokwezwi likaNkulunkulu. Yeah. uDavida loJeremiah bakhuluma ngelizwi bathi bona balidlile abalambanga okwelizwi. All right. The spiritual nourished abala kwashiyoka elizwi. Yeah. So esikukhuthazwa ukuthi asithathicheni ilizwi silithande ilizwi siphile ngalo ilizwi liba yisibane. Yeah, yilo lisithungamelayo. Akula muntu wafunda ilizwi wathundubezeka ingqondo. Ilizwi liyavula ingqondo. Uyakhalipha, uyakhula. Bonke laba abantu esibatshoyo ukuthi ba-invent abaphuma lalokhu o-Isaac Newton laba abantu ababefundile kakhulu oGalilei bonke laba bantu ungananzelela imajority yabo babe ngama-theologians babetaticha ilizwi. Kuthiwa ukubala ilizwi kuyavula ingqondo. Ingqondo ikhaliphe ayisalifana sithunganyelwa ngumoya oyingcwele. Abafundi ama-reformers ataticha ilizwi impilo zabo azizange zifana. Yikho okwaba yikusungulwa kwe-reformation. Babethi bangayabala ilizwi. uMartin Luther wathi bala wathi kanti kunje lokho engufundiswa ayisikho. Kwahle kwaba yikuqala kwani kwe-reformation. Lo uWycliffe wathi kuzwile lokho waselitolika uthintile indaba yolimi lwakho. Yazi yikho siletha lesi sifundo ngolimi lwesiNdebele ukuthi sisizwe sisizwisise ngolimi lwangakithi. So ungataticha basebe translate iBhayibheli kulimi lwesiLatin waliletha kulimi lwesikhiwa la selizwakala ngcono laphileka anonxa selibuya lizwakala ngcono. Kuhle inguquko ikimemetheka uyabubase umlilo omangalisayo. So sihlobo esithandekayo asifundeni ilizwi asikusala sifana. Ilizwi lesono akuhambelana ngokufunda ilizwi isono siyabaleka. Siyabonga. Nxa ngikhangela 2 Timothy 2 verse 1 kusiya ku3 waletha wayesobani uPaul kuTimothy maqonana lokwaba ilizwi likaNkulunkulu lonelo kanye elaqinisa abaningi.
uthi yena Yeah. laba esengibabele ilizwi ngababele abanye. Ngababe- Uyabona nxa ngifundisa ngingafundisa abathile la nifundisana abathile. uJesu uqalela ibandla leli labafundi abayi-12. Ku-12 siya ku-Exodus okuthiwa wasibe yi-120. Besuka ku-120 baya ku-3000. 3000 5000 we-edit. Lamemetheka. So indaba elethwayo la nxa singezwa akuthuleki. Ukuwayiletha mfundisi Mlili abantu bathule. Abantu ba-silent. Angazi i-witness enjani ethuliyo. Singezwa ilizwi akuthuleki. uJeremiah uyala uthi kuyala ukuthi nithule linjengomlilo osemathanjeni ami akuthuleki. Kanti wena mfundi othulayo uba leliphi ilizwi ngoba ungabe ukuzwile kufike kahle egatsheni hayi uzakhuluma. So asambeni siye kukhuluma sitshela abanye labo bafundiseni abanye. Ilizwi. Yes. Mina ngithathekiswa umuca oku Great Controversy. Alright. Upage 94 ufunda kanje. Yeah. Ukufunda iBhayibheli kuthuthukisa yonke imicabango. Kunjani? Imizwa lezifiso ngendlela okungekho esinye isifundo esingakwenza ngayo. Kunika ukuzinza kwenhloso, ukubekezela isibindi lamandla, kucwengisa isimilo futhi kungcwelise umphefumulo. So nxa sifunda iBhayibheli kasiphathiseki kuphela kunkambo yakomoya kodwa kumpilo yansuku njani zonke. Nxa ungafika uhlangane lezinye izifundiswa bayazibuza abantu ukuthi kathi imfihlo yalomuntu ingapi ngoba lona ilizwi leli liveza uNkulunkulu liyilizwi likaNkulunkulu liyingqondo kabani kaNkulunkulu. So ke sisuka kuzinga lomuntu sifike kuzinga likabani likaNkulunkulu. So ke uNkulunkulu ujongeke ukuthi nxa singafunda leli lizwi la nxa kungafika isikhathi sokuhlukuluzwa siyakuma ngoba akuseyithi esiphilayo kodwa yena uKristu usephila phakathi. Ngigcizelela khona okuthiwa ngumfundisi nxa kulo musa esingazenzela wona njengamalunga ebandla laba bonke abalandelela lesi sifundo yikukhuthala ekubaleni ilizwi ikakhulu nxa sowufuna umqhele ucineni ngoba ngendlela okuchasiswa ngawo umuca lo obalo ngumfundisi kuzaba nzima vela kwenzakali ukuthi abantu banqobe uSathane bengabali iBhayibheli ngoba izilingo mazifika okumele kufike ivesi phoke nxa ivesi nxa ingekho ekhanda eza kwenza ukuthi unqobe leso silingo uyabe usunqotshiwe nguSathane. Kodwa ke nxa sikhangele kathesi sesisiye eqinisweni abantu ababala iBhayibheli balutshwana. Kungani abazalwana abaningi siyasuthiseka kuphela ngokubuya echechi amanye amaBhayibheli abe le dust even ngeSabatha litshengisa leli belibekiwe leli lithethwe ekseni. Sona lesi Sabatha kasoze sisise ndawo. Kumele sikhuthale ekubaleni ilizwi likaNkulunkulu. Akusibalele futhi ilizwi likaNkulunkulu. uHebrews 2 verse 14 lo 15. Nxa ebala khumbulana amazwi athiwe ngabazalwane bathandekayo. Bathile omaforo lapho uthena uPaul waxwayisa uTimothy ngendlela zokwaba ini ilizwi ngendlela okuthiyo uGatsheni lokuthiyo ngumaforo umKristu kalibale ilizwi engapheleli ekubaleni kanjani ilizwi kalidlulisele kwabanye phambili khonokho kokubili kuzaqinisa ubuKristu bomKristu. Hebrews 2 verse 14 to 15. Njengoba abantwana belomzimba legazi naye wahlanganyela ebuntwini babo ukuze kuthi ngokufa kwakhe amchithe lo ophethe amandla okufa okutsho uSathane abakhulule ababe bambeke ebugqilini impilo yabo yonke ngenxa yokwesaba kwabo ukufa. Okay, nxa silalela amavesi la sicabanga ama-waldenses. Laba bantu ngalezo zikhathi zobunyama baba lenkambubani ebambekayo ekungeneni phakathi kobunzima lasekuboneni impikiswano enkulu. Sibone bayibonisa bayifunda njani impikiswano enkulu ngaleso sikhathi? Abantu bathwala nzima mfundisi. Bakubona
ezimpilweni zabo kakhulu bayibona impikishwano le enkulu ilwiwa empilweni zabo. Ngingathi impilo kaMfundisi uNcube yi-Baba Fields lapho kulwa khona phakathi kobunyama lokukhanya. Kwakulwelwa kibo ukwazi ukuthi mina ngiqotho abazange bezwe abantu thina siyezwa baselwa bazingelwa amaHebheru yakufaka uthi abanye bakhona babegqokiswa izikhumba zezimvu bajikelwe kuzingwenyama, abanye bachiswa ngokomlilo, abanye baqunywa amakhanda, abanye basahwa, banenge omama bathwala nzima belahlekelwa zingane zabo kuyindaba yokholo. Kuba ngumlomo khonapho Maforo kuthiwa abanye kwakuthathwa ihatshi amabhiza ngo4 kubotshelwe isandla siye lapha esisandla siye ngale olunye oluye ngapha olunye ngapha ayikhuze umuntu ihatshi lelo singamandla lesiyali lesingamandla lesingamandla kwenzakala ngomzimba ihorsepower usawuleziqa ezingu4 benthenga ubamba umuntu kwakuzinsuku zakhona kwakungalula sihlobo ezithandekayo. Mvumela Mfundisi ngihle ngitsho sihlobo ezithandekayo isiphetho saleli bandla siyakhona laphana. Mzalwane uthandekayo qina elizwini udle usuthe ngoba isikhathi sekuseduze lapho esiyakuzingelwa sizingelelwa ukholo lwethu siyakuhlukunyezwa simele sime sifunde kulabo ovula indlela bethu bese siphila ngokwelizwe uza kusinqobela ngoba ukukhanya kuhleli kunqoba ubunyama. Kuyini sebesibili okwabaqinisayo ama-world dances kwabanika amandla lesibindi bephakathi kobunzima obesabekayo bokubulawa lokuzingelwa? Kuyini okwapha uHas, uJerome, uTyndale, uLitma labanye abanjalo isibindi sokumelana lomlilo kanye lenkemba kodwa bema beqinile okholweni lwabo? Kuyini esingakubalisa? Okunye sesike sakuveza phambili. Awuqali o inkomo nxa uthengisa inkomo esele ukuze ichaye isikali kawuyiphukudla isisesele kodwa uba lesikhathi esaneleyo sokuyilungiselela ngapha kungakafiki leso sikhathi ukuze nxa isisiyeseli sekungenzeka futhi iswele ithuba lokuthi iseseli idle kodwa kungehlisi isikali. So ke ngilapho kunanzelela ukuthi abantu laba kungakafiki isikhathi sokuhlupheka bona badla ilizwe abalidlelanga ukuhlupheka kodwa babelidla kuyintokozo kibo. Ukwazi uJesu lokumthanda uJesu kwakusukela ngaphakathi kwabo bani kwawo. So ke nxa sebefika esigabeni sokuhlutshwa kungazathi livevane elidlula umuntu echayela imoto. Nxa uchayela imoto sokudlula ivevane awungeke ususe amehlo akho emgwaqweni ukhangele ini. So kubo ukufa kwalingana levevane, ngingakufaka leyo ndlela ukuthi kubo ukufa kwakulivevane kodwa wayekhangelele wayebona ngazathi imoto lifakelwe uqaqa. So ngezindlela nginanzelela ukuthi okwenza bema kuyilokho abakudla kungakafiki isikhathi sokuhlupheka. Ngikhuthaza ke ibandla ukuthi isikhathi sokuhlupheka siseduzane, asidleni khathesi, asimthandeni uJesu khathesi, asimesabe khathesi, uNkulunkulu abe yinsika yokuphila kwethu lokukholwa kwethu. Sikulangathele njalo ukutshela abanye ngalokho esesekudlile basibone sikuphila. Kungaba njalo eqinisweni nxa sekufika lesiyana isikhathi kithi livevane. Ngicizelele lapho umfundisi okukhulunywa umfundisi lapha. Abantu laba ama-world dances lama reformers babe ngabantu ababekhuthele elizweni. Sizabe lokho sibuyela endabeni elizwe likaNkulunkulu. Yilo elalibanika ithemba. Ithemba yilo elalibayenza ukuthi bamelane lomlilo. Ithemba bamelana lakho konke okube ababeJeziswa ngakho. Indaba yethemba bese ngifikelwa
ngumhlabeleli wengoma othi ngiyawufuna lowo mlilo wabangcwele basendulo. Ungathi uyafunda ingoma liyana uqhubeka usiya phambili zananzela ukuthi umlilo okhulunywa ngayo ngumoya oyingcwele. Abantu laba eqinisweni lonke babeholwa ngumoya oyingcwele. Kukhulu uJesu ngelunye ilanga uthi yena umoya oyingcwele uzalitshela amazwi okukhuluma. Umoya oyingcwele nguyoza sinika isibindi esokumelana lokufa. Manje umoya oyingcwele uzasebenza njani ebantwini abangabali iBhayibheli? Ngoba iBhayibheli leli laphefumulelwa ngumoya oyingcwele. Kutsho ukuthi abantu kumele ukuthi kube yimpilo yethu ukuthi sifunde ukubala iBhayibheli. Ngoba sizazonda njani ukuba lelizwi likaNkulunkulu umoya oyingcwele waphefumulela iBhayibheli aphinda azosihola futhi ezikhathini ezinzima. Akusoze kuhambelane. Right. Ngizathanda ubana ngizwe lapha akusibalele uJohn 5 verse 24. uJohn 5 verse 24, uJohn 11 verse 25 singayitsho ngamakhanda ethu. Okay. Ithi yona. Ngiqinisile ngithi lo oyezwayo amazwi ami amkholo lo ongithumileyo ulokuphila okungapheliyo njalo kazi ukulahlwa usechaphile wasuka ekufeni waya ekuphileni. Amen. 11:25 nithi siyachanga amakhanda le. Ya indaba elethwayo lapha namnali. Indaba yokuthi okwenza abama ukuthi bakholwa amazwi kaJesu. Ukuthi yena uyimpilo. Ungabakwazi ukuthi impilo ekuJesu uzakuma. Yikho uzakuma ku8:36 uthathizwe uMark ngo8:36. Thatha ilizwi ngipho bani wayithi. uJesu thathizwe ngipho uJesu. Yikho kuphele sikufuna ukuze sinqobe asibambeleleni kusona lesi. Sizwe ilizwi kaNcube elokucina abe sesikhulekela. Ilapho ukukhuthaza bandla likaNkulunkulu. Lapho esivela khona kuKhatshana. Lapho esiya khona kuseduzane. Ibandla leli laziwa ngokugxila emibhalweni. Kasifundeni imibhalo sigcwaliswe ngamandla kaMoya oyingcwele lapho kufika ukuhlupheka sime sinqobe. Siyabonga elakho lokucina ubususikhulekela ke. Ngiyithathekiswa impilo kaJohn Wycliffe. Kuthiwa ingcwaba lagejwa after 40 years. So uSathane waba le stress kwatshiswa amathambo lagejwa kwatshiswa amathambo ajikelwe emfuleni. Wamzondela nqaba Sefile. Angazi ukuthi thina kathesi uSathane nxa isikhangele uthini ngathi. Ube kufanele ukuthi lathi si stress uSathane asiphinde simstress sesemangcwabeni njengoJohn Wycliffe. uNkulunkulu kasisize siyakhuleka. Baba wethu othandekayo osezulwini nansi indaba yempikiswano enkulu iyaqhubeka. Sikhulekela ibandla sikhulekela bonke abantu abazathintwa isifundo lesi. Sicela usinika amandla okuma phakathi kwempi enkulu kangaka. Mandla kasilawo sicela umoya oyingcwele ahole impilo zethu. Sifundise ukubala iBhayibheli. Sifundise Thixo ukuthi lanxa sisezikolo lanxa sisemsebenzini nje ama-Waldenses sifakaze ilizwi. Siphathise lapha ezipanelists labanye uNkulunkulu abasincedisayo abasiphathele emtshini. Esikufisayo ukuthi ekugcineni kwakho konke lathi samukele yethu imqhele singabanqobileyo ngoJesu siyakhuleka. Amen. Amen.